Uburundi bye bye n'intambara yo muri Kongo. Uburundi barapfushije, banyazwa ibikoresho, batorongeye mu mashyamba, na n'ubu ngubu hari abakirindagira berekeza za Karemi, bashakisha inzira bapfumuriramo ngo bagere iwayo Bujumbura. Ubu ngubu i Bujumbura ni akavuyo k'ingabo. Ingabo hari aho bazishyize mu kigo cya gisirikare kijya gitorezwamo abajya muri Somalia. Ni nka riyoge, ni ukuhabashyira kugira ngo babanze base naho babamaramo igihunga, kuko kugeza ubu ngubu nabo ntabwo bazi ibyababayeho. Noneho rero kugeza ubu ngubu hari akavuyo ka Wazalendo, kari akavuyo ka FARDC. Ubu mpamya yuko i Bujumbura hari ibintu by'amarira, imiborogo, ababyeyi babuze abana babo baguye i Burundi kuko barapfushije bihagije. Nyamara Perezida Neva we yari yategetse yuko ingabo z'igihugu cyose ziri mu bindi bice nazo zizamuka. Yabaye nka ntuzi nka Dos Santos wa Angola, igihe ingabo z'u Rwanda zajyaga muri Angola zimusanze aho bita Makere de Zombo. Nawe yashyize itegeko kuri radiyo yuko buri musirikare wese wa Angola ariho ari buze, kandi ntabwo azi neza yuko iyo uzanye ingabo muri ubwo buryo ahubwo uba uziteje gupfa no gukubitwa nabi cyane. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio Rwanda, ijwi rya diaspora Rwanda. Turi hano ubusitani bwiza cyane, aho turi kumwe na Viateur witwa izina ryiza cyane Rutagengwa. Viateur, turishimye cyane kubana nawe. Oya, ni byiza, nanjye ndishimye, kandi ni ibisanzwe. Ibintu ni amahoro. Ntabwo dutinda mu bintu byo ku ruhande, kuko amakuru ahariyo ni menshi kandi arashyushye. Icyo abantu bibaza kugeza muri uyu munota kimeze nk'icyo bibazaga mu majoro yo mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ubwo Goma yari yegerejwe. Abantu bahoraga bacekinga, ese Goma yafashwe, ese Goma yafashwe, ese Goma yafashwe. Buri gihe bari kureba bakabona update, bakako ntibabone confirmation, bakagera muri Goma hagati bakifotoza, ariko leta ikabihakana. Kuri ubu ngubu ikibazo nanjye nakubaza nk'icyo abantu babazaga mu mpera z'uko kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo, ese Uvira yafashwe? Okay, kugeza ubu ngubu ingabo za M23 nizo zifite umujyi wa Uvira wose, nta kuvuga ngo ni igice, kuko nizo zikontorora umupaka, nizo zikontorora rompo y'umujyi wa Uvira. Nta muwazalendo ugicaracaramo uretse abakuyemo uniform bakihisha mu baturage, nkuko twabibonye. Yego, nta FARDC ugicaracaramo, nta mu FDLR ugicaracaramo. Kugeza ubu ngubu ikintu hasigaye ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni itangazo riri official. M23 igomba gusohora itangaza yuko yafashe umujyi wa Uvira, kandi irasa naho yabishoje, kuko muri press conference yabaye ejo bavuze ko igihe kigeze ngo bajye gutabara abanyawuvira nk'uko hashize igihe babatabaza. Ibyo Colonel Nanga yarabivuze. Noneho rero sasa bavuga yuko nta gahunda bari bafite yo gufata Uvira, ahubwo bo bagiye guhagarika intwaro zendaga kumara abaturage. Kuvuga rero ngo kugeza ubu ngubu ntihagire uwongera no kubyibaza, ntihagire n'uwongera kubishidikanyaho, ntihagire inkuru ziva ku ruhande. Ndabizi hari abafana ba FDLR, hari aba FARDC, hari n'ababarundi bakigerageza kwirema agatima. Ariko noneho kugeza ubu ngubu burya intambara ya Uvira, yo gufata Uvira, yarangiriye Ruvungi, niho imirwano karundura yabereye. Nje ndagira ngo unturutse aho. Kugeza ubu ngubu Uvira iri mu maboko ya M23. Dutegereje nyine itangazo riri official, ndetse n'amavideo n'amafoto. Izo uravuze ati intambara ya nyuma yabereye Ruvungi. Yego, Ruvungi yabereye Ruvungi. Nje nsa nkusubiza inyuma. Yego. Uturuke za Kamanyora, kuko niho defense ya nyuma ya M23 yari. Yego. Bagiye bapangurura defense za Wazalendo na FDLR na FARDC n'abarundi gute kugeza ubwo barinze bagera Uvira, umujyi wari umeze nk'aho ariyo stronghold ya nyuma
muri ibi bice byo mu burasirazuba no mu majyepfo. Reka mpere kuri ariya mabombe nyine yagwaga Kamanyora, harimo n'imwe yaguye mu Rwanda mu murenge wa Nzahaha ndetse n'ayaguye i Burundi. Iriya defense ya Ruvungi niho ingabo z'u Burundi zari zagenze defense nini cyane na FDL na FARDC mu buryo bwo gukingira inzira yagombaga kwerekeza Uvira. Noneho ya mabombe yagwaga Kamanyora nayarengaga ku mirwano yari iriho mu gihe M23 yari yatatse Ruvungi kugira ngo bakuremo iyo defense. Noneho kubera yuko mu mirwanire y'imbunda nini za Morutsiye hari ukuntu bibeshye bagashyiraho cagi nyinshi. Cagi ni akantu k'agapapuro korohereye kameze nk'agasede ariko gapfumuye bacomeka kuri bombe, uko bashyiraho nyinshi amabomba agahagwa kure. Niyo mpamvu yayandi yagwaga Kamanyora. Burya Kamanyora muri iki gihe nta mirwano yari ihari, ntabwo M23 yari yatatswe, ahubwo yo yari yatatse Ruvungi. Noneho amabombe y'abarundi nabo bari kumwe akarenga kagwa hariya. Noneho Ruvungi buriya habaye intambara, byarabanje special force ya M23 irabanza bajyamo. Amfasha ibyo ni ibintu kibazo. Babana mbona baguruka bamwe barwana nta sasu rivuze. Abantu ko nabonye bitoza imyitozo ihambaye. None wibwira yuko bo batitoje se? Iyo ngiyo hirya iriya mu Rwanda batozwa n'abanyamahanga. None bo kusera umuntu agirana amasezerano n'inyeshyamba kuza kuzitoza imirwanire idasanzwe. Ibyo bireke. Menya guhereye Igoma kuza kugera aho ngaho nyine twari turi. Nkuko burya imirwano ya Goma yarangiriye Sake, iya Bukavu ikarangirira ku kibuga cy'indege cya Kavumu, Ruvungi niyo yari defense ya nyuma yo kubarundi. Ariko ni ku distance ingana gute Ruvungi kugera Uvira? Byari ibirometero nka 60. Ubwo ni nkaha ni Rwamagana. Yego, urabona iyi operation yo gukuramo Uvira itwaye iminsi 8. Ibirometero 60 ku minsi 8 bake. Uri kubivuga mu kahise nk'ako ko byarangiye. None zo utegereje iki? Ibyo ni kugura ntabwo byumva. Kandi dutegereje amatangazo ari official. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Uvira abahari nabambaye nabahungu baye mu 23. Uburundi bye bye n'intambara yo muri Kongo. Uburundi barapfushije, banyazwa ibikoresho, batorongeye mu mashyamba na n'ubu ngubu hari abakirindagira berekeza za Karemi. Bashakisha inzira bapfumuriramo ngo bagere iwayo Bujumbura. Ubu ngubu i Bujumbura ni akavuyo k'ingabo. Ingabo hari aho bazishyize mu kigo cya gisirikare kijya gitorezwamo abajya muri Somalia. Ni nka riyoge, ni ukuhabashyira kugira ngo babanze base naho babamaramo igihunga, kuko kugeza ubu ngubu nabo ntabwo bazi byababayeho. Noneho rero kugeza ubu ngubu hari akavuyo ka Wazalendo, kari akavuyo ka FARDC. Ubu mpamya yuko i Bujumbura hari ibintu by'amarira, imiborogo, ababyeyi babuze abana babo baguye i Burundi kuko barapfushije bihagije, n'abandi bafashwe. Ariko uko bivuga bitandukanye n'ibyo twumva n'abayobozi b'u Burundi barumvikana batanga za nyirantarengwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga arumvikana avuga ati u Rwanda rwinjije ababatayo 70 nanga hanyuze mu ijwi acakavuma aramanuka, atari ko abasoda b'abarundi bihagazeho bagerageza gusubiza umwanzi nyuma. Ibyo uvuga ibyo ni nk'ibyo abarundi bavuga uko biraza guhurira hehe ko numwe bitandukanye. Imvugo za politike se ntabwo uzizi? Wenda itangazamakuru rijya gusa na politike, ariko twebwe turavuga amakuru ari kuri field, ari kuri tele, ari y'ibyabaye. Abanyapolitike bo baba bagamije kwirema agatima no kwereka abanyagihugu yuko ingabo zabo zihagaze neza. Ntabwo yatinyuka yahirahira ngo avuge yuko ingabo zabo zatsinzwe, ntabwo bishoboka. Ni ukwirema agatima nka Neva nako Kisekedi ejo bundi mu kiganiro n'abadepite ati ingabo zacu Wazalendo ngo ni ingabo ngo z'icyitegererezo maye. Abarundi nta nubwo yanabibukaga yuko bahari. Ibyo rero byavuzwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, ntaho bitaniye n'ibivugwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza. Avuga yuko ngo ari uguhuragura umunwa gusa, ngo M23 ngo ni uguhuragura umunwa gusa kuri radiyo ngo no ku mbuga nkoranyambaga. Ariko rero byose ni hahandi ingabo ze yavuze ko ziruka kurusha urukwavu nta wazifata. Nyamara M23 ejo yatangaje yuko ingabo zose z'abarundi bafite
zizataha amahoro. Ubu ngubu ngo ziri kwigishwa uburyo ibibazo by'abanyekongo ari iby'abanyekongo gusa. Ako kantu ko kwigishwa ngewe nkimara kukumva nahise ngakorera analize nsanga abasirikare bose Neva yari yarohereje yo ku mbaraga ku gahato, byanze bikunze hari amafunzo bashobora gukora kandi bakazamuviramo ikirobere, bakazamuviramo inyeshyamba, bakajya muri M23 bagakora ikirobere cyabo ku ruhande bakamutera. Ikirobere niko babivuga iwabo. Bashobora ariko no kwihuza n'abandi babandi ba Red Tabara. None se ntiyamya bihakana ngo na ba Red Tabara ngo noneho sasa aravuga ngo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi we yaravuze ejo bundi ngo abo bafatwa ngo none ntituvuga ururimi rumwe, ngo ni ukugenda bakabapompamo ibintu ngo bakabatekeramo amabatayo bari buvuge, ngo yajya kureba nimero matrikire agasanga sibo, ngo kandi noneho abakukuruke ngo ni abademobe, ngo bo iyo bavuze amenamba zabo barazibona. Noneho rero sasa ibyo byose byarangiye, u Burundi bye bye, no kuri kwimana abo bose ba minisitiri barasebye ku mugaragaro. Perezida Neva arasebye ku mugaragaro, aho yirwa yiyemera ngo afite igisirikare ngo gikomeye cyane, ngo u Rwanda, ingabo z'u Rwanda yaziteza inzuki ngo zikaza zikabarya, ngo yabwira Imana ikabateza inzuki zikaza zikabarya. Ntabwo ari ingabo z'u Rwanda zimukubitiyeyo, bakubiswe n'inyeshyamba za M23 kandi mu by'ukuri barirwanirira. Ako bavuga u Rwanda, Minisitiri w'Abanyamahanga yavuze avuga u Rwanda. Okay, iyo ni sede bamaze kumira kuva na kera. Iyo ni sede bamize, ariko noneho bari gukubitwa n'abaye M23 kuko mu minsi ishize tumaze igihe tureba utuvideo bari ku misozi, ahantu bageze hose ni amafilime yabo n'amavideo yabo. Ntabwo mpamya yuko hari abandi bagenda bakarwana noneho bakaza bagakaba, kandi ni mu gihe ingabo barazifite. Twarabonye ibihumbi 10 na bingahe byapasinze mu minsi yashize, bafite izo special force batoje, bamaze igihe bihuguriye intambara bari barayiteguye. Kubw'izo mpamvu rero ubwo bye bye ikiraka Neva yarafite hariya kirarangiye, kereka natorongera akajya za Kindu akongera agakora Riyo gakerekezayo, ariko byose ni hahandi naho azakubitirwayo. Ariko noneho kugeza ubu ngubu afite umuturanyi mushya witwa M23. Bivuga ngo M23 kuri ubu ngubu ifite igice kinini gifite umupaka bahuriraho n'u Burundi, uhereye Kamanyora, Kanyabayonga, Kamanyora, ugakomeza Uvira, Tanganyika, ubu ngubu barayisangiye. Ubu bari guhurira kuri Tanganyika cyane. Hanyuma Burundi wenda bwagaragaje imbaraga kuva bwaza muri iyi ntambara, baza gutanga umusaza muri EAC, bagaca ruhinga nyuma bakajya muri SADC, bakajya mu masezerano yihariye na Kongo bakagumayo, gusa baza gutsindwa. Uribuka amavideo yo muri za Bukavu, abakongomani bagate Barundi banakwenda, ariko abantu bavuga bati, basesengura bati none ubwo Burundi buri kurwanira hafi n'umupaka wabo buzarwana umuhenerezo. Bigenze bute ku Barundi ku buryo bushobora kubona bubuze igice cy'umupaka, igice bahuriyeho n'umupaka wabo, kugeza ubwo inyeshyamba zibamanuye za Kanyamahoro, aho hantu hose zikabamanura mpaka zikabageza iwabo. Hari n'abavuga ko bageze mu Bujumbura nk'uko uzibitubwira mu kanya. Ujya wikwirwa wibaza ni Bujumbura bagezeyo. Noneho hari abanditse ko ngo u Burundi bwari bwateguye igitero cyo kuza guhungabanya umutekano mu Rwanda, bavuga ngo n'imbonarakure. Nyamara Perezida Neva we yari yategetse yuko ingabo z'igihugu cyose ziri mu bindi bice nazo zizamuka. Yabaye nka ntuzi nka Dos Santos wa Angola, igihe ingabo z'u Rwanda zajyaga muri Angola zimusanze aho bita Makere de Zombo, nawe yashyize itegeko kuri radio yuko buri musirikare wese wa Angola ariho ari buzi, kandi ntabwo azi neza yuko yuzanye ingabo muri ubwo buryo ahubwo buziteje gupfa no gukubitwa nabi cyane. Ubwo rero Neva yari yazamuye ingabo zose. Icyo kintu koko si ukumubeshyera. Inde icyo kintu Neva yagitekereza cyo gushaka kugira igikorwa gihungabanya umutekano w'u Rwanda gikorewe ku butaka bw'u Rwanda. Ubundi mbere y'uko ajya Washington, we yari yapanze operation azi neza yuko agiye kwisubiza ibice byari byo byose yafashe kugera na Bukavu. Uwo ngo ni Tshisekedi, ubu ni Neva yari yasize apanze iyo mipango, abwiye ingabo zose ngo zizamuke. Ni nayo mpamvu buriya M23 nayo yahise ishyiramo speed. Nta gahunda yari ihariye y'amasezerano kuba yasinywa, byari kujya gutanga abagabo by'amasezerano. Ubundi se we yamaze yiki? Neva yamaze yiki hari?
na rya jambo yavuze aho wumvise ririmi none z'imishyikirano ya Washington yo Tshisekedi ejo bundi ntiyavuze yuko byabaye impfabusa. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi na Neva bari bapanze imbere yo kujya mu masezerano ko bagomba kurasa M23 kuri buri gice cyose. Yego. Ariko bakagera mu masezerano bikagira aho bihagararira byibura babambuye kugira ngo bigende bitese. Burya ni nayo mpamvu M23 uretse ugiye kujya mu masezerano usize utanze order yo kurasa hano M23. Yego. No kugira bya mipango y'ubujuju kugira ngo ni mipango baravugaga bati bashobora kudutegeka yuko buri wese akwamira aho ari. Noneho uzasareka tubanze tugira aho tubambura. Buriya gihe nari navuze nti M23 ubwo bayatatse batyo igiye gukora gashya. Mureka ahubwo murebe ngo irafata Uvira abantu bari gusinya. Ubundi nuko yahuye na defense zigiye zikomakomeye z'u Burundi zirimo intwaro nyinshi uretse ko nabo bazifite. Ubundi burya Uvira yakaba yaravuyemo muri wa munsi w'amashyikirano. Ariko nyine kubera ari defense ugomba kubanza kuzikuramo ukajya kuzifrankinga ugakora ibishoka byose ugasharinga imbunda ugaharasinga imbunda zigusheringa. Ubundi Uvira yakaba yaravuyemo ku munsi w'amasezerano. Ariko n'ubu abantu ntago barabasha gutandukanya amasezerano ya Washington n'amasezerano y'Idoha. Hari abo mbona n'ibigo bikomeye byatangiye nk'Abadage rwose nabonye bavuga bati reka nkusomere wenda ukuntu bagiye bandikana. Wa mu minisitiri w'Ububirigi Maxime Prevot nawe yanditse bavuga ko rwose hagomba kubahirizwa amasezerano ya Washington ndetse Uvira ntifatwe hakakurikizwa n'amasezerano ya avuga ati ibintu biri kubera bari no kuvuga ko ari hafi ya Uvira. Hari umwuka mubi uri gututumba hafi ya Uvira mu burasirazuba bwa Kongo uteje ikibazo. Bavuga ati noneho kuri ubu ngubu muri aka karere k'ibiyaga bigari ni umuryango nyine wa ICG mu karere k'ibiyaga bigari mu Budage uyobowe n'Ubudage urasaba M23 na RDF guhagarika ibikorwa biri offensive gukomeza kwataka bagasaba abantu bose kubahiriza commitment ya Doha ndetse na Washington no gushyira mu bikorwa umwanzuro wa 27/73. Ambasade ya Amerika i Kinshasa nayo yanditse iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zira baziko bananditse mu kanya byo muri nuze byo muri ambasade byo nta bibaza amasaha make cyane. Avuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabwira M23 na RDF guhagarika by'ako kanya ibikorwa byo kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Bagahamagarira RDF gukura ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byemejwe n'umwanzuro w'akanama k'umuryango mukuru w'abibumbye 27/73. Ndetse na M23 igomba kubaha amabwiriza yabo bakoze muri Declaration of Principle yasinyiwe i Doha mu kwa karindwi kwa 2025 banashyiraho na text yose uburyo ihari. Hanyuma hano igihari kimeze gute mu kanya warumbajije abantu batandukanye amasezerano ya Doha na Washington. Amasezerano ya Washington yatangiriye i Rwanda muri Angola agamije guhuza u Rwanda na Kongo nk'ibihugu bifitanye ibibazo. Ngira ngo uriya Donald Trump nta hantu yigeze avuga ijambo M23. Nubwo izina rya Tshisekedi naryo kurivuga byamwinaniriye. Ntaho birabyo ntago ari birenze. Abanyamahanga baragorwa no gusaba yego nibyo. Yego ibyo ntacyo bitwaye. Noneho nta hantu M23 ivuga. Ndetse nayo ubwayo yakunze gutangaza yuko ibya Washington ntaho bitabareba. Noneho rero sasa kubijyanye na Doha nabyo kabone nubwo haba harimo ingingo iyisaba guhagarika imirwano. Mu minsi ishize yasohoye amatangazo agera mu 150 agaragaza uburyo leta ariyo iziyora kwa kundi bahora baterana amagambo cyangwa se bashinjanye hagati yaho. Nejo babigarutseho bati twebwe dufite amatelefone y'abantu bo muri Uvira, dufite ibyo batwandikiye badutabaza kandi koko ibyahabereye birazwi kuri cya gihe cya General Gasita uburyo
wazarendo ibikorwa bakoze hariya byose biranzwe. Yego. Amatangazo burya ry'amatangazo barayasohora bikageraho mbabwira nti ararambiranye. Noneho zaza barayasohoye bihagije, bayashyikirije UN, bayashyikirije Doha, bayashyikirije Amerika, bayashyikirije umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bayashyikirije umuhuza ari we wa Togo. Ayo matangazo barayasohotse menshi cyane bagenda bagaragaza ibikorwa, indege Sukhoi zica abantu, drone. Ejo noneho ni nabwo banagaruyemo ayo matangazo ko tuyabona Abadage, Abanyamerika n'abandi bavuga iyo hari igikorwa runaka cyaviyowe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo iyikoze ntibavuga, ariko M23 yakora bagahaguruka. Aho ngaho ntumbaze ikibatera. Nk'uwo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kinshasa, wowe birumvikana rwose niho yibereye. Ubu ngubu nawe ni nkaho ari kugerageza kuvugira ubutegetsi bumucumbikiye, reka mbivuge gutyo. Na Maxime Prévost, uyu nguyu minisitiri w'intebe w'Ububiligi, w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, nawe uherutse mu Rwanda yaje mu nama ya Francophone. Uwo se we si umwe na ba bandi? None se ibihano ibihugu by'Uburayi byafashe se we wabizanye? Ibyo ngibyo ni ibisanzwe, ibyo ni bya wa mwana murizi udakurwa urutozi, ibyo turabimenyereye. Kandi noneho mpamya yuko ibyo byose biravugwa birangire, ntacyo bihinduraho, ntabwo biri bukure mu 23 muri Uvira yiyongereye mu mijyi M23 ifite. Noneho sasa ahubwo iraje nyuma y'iminsi 2 iraba yashyizeho guverineri, n'ubundi guverineri arahari w'intara y'Amajyepfo, iraba yashyizeho abameya nk'uko yamaze kubikora muri Ruvungi deja yamaze gushyiraho abayobozi. Kandi ntisubira inyuma, nyakareka gusubira inyuma. Ibintu yasabye iriya leta kugeza ubu tubona bitazashoboka, ubwo nabyo birareba na Uvira. Uvira bayitindana mu gihe umupaka iriho ari igihugu kiri mu ntambara, ni belligerent force, ari n'igihugu gifasha leta bari kurwana. Bashobora kwitindana iminsi ingahe? Burya wenda nka Goma na Bukavu bayitindana kuko mu bihugu bahanye imbibi byo ku ruhande rwo mu burasirazuba, u Rwanda na Uganda, nta bibazo bafitanye na M23. M23 irababwira ngo niba bishaka tuzaba abaturanyi, tuzaturana neza, niba tabishaka tuzarwana. Ubu ngubu Burundi bagize amahirwe ntabwo ikomerejeho, ntabwo ikomerejeho ngo byibura na Bujumbura isogongera ku mabombe. Bari bamaze gutera 3. Ibyo birashoboka mu gihe Burundi bwavuga buti ntabwo tunyuzwe, turakomeza turasire hakurya y'umugezi, hakurya y'umupaka. Intego yabo ni ugukurikira imbunda aho ziri. Yarasiye mu Rugombo byagenze gute? Yarasiye mu Rugombo M23 yari icecekeje, nta nubwo yongeye no kohereza n'akabombe na kamwe. Niba bagiye kubiri n'intego yabo, impamvu yabo ntiyaba itacyumvikanye neza ku buryo yaresistinga ayo mabomba agakomeza kuyiharasinga ava mu Burundi. Ntabwo ari byo. Intego yabo nk'uko n'ubundi bahagurutse bagiye gucecekesha amabombe, niko babivuga. Aba bahungu barakuze muri politike, my friend. Kuvaho Colonel Nanga nawe haziye, barakuze muri politike. Abarwanyi barahari, n'abanyapolitike baricara bagapanga bakavuga bati turavuga iki n'iki, turakora iki n'iki. Ntabwo bicaye ubusa, bari bize, bafite akazi. Abarwana barahari. Buriya muri iyi mirwano y'ejo bundi General Makenga ubwo yari yimanukiye, ntiwibwire yuko yari akigaramye hano Goma. Reka yari yimanukiye ubwo. Niyo yayoboye urugamba cyane, yari yibereye. Urugamba rukuramo Uvira rwayoboye na Makenga, urwakuyemo Ruvungi mu Makenga waruyoboye. U Rwanda mu kanya narwo ruranditse ruti rwose ibyo kurenga ku gahenge kashyizweho ibitero biri kuba muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo byashyirwa ku Rwanda. U Rwanda rwamaganye ingabo za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, ndetse n'imitwe bihuje ari irimo umutwe ushyigikiwe na leta ya Kongo w'abajenosideri FDLR, wazarendo, ndetse n'abamerceneri mpuzamahanga. Kandi bakomeje kurasa rwose bya buri kanya ibice bituwe n'abaturage byegereye umupaka w'u Rwanda, bakoresheje indege, bakoresheje drone, ari nabyo byatumye M23 AFC
irwana natwirwaneho ku bijyanye n'indege. ndi kuvuga ku itangazo twirwaneho yego irimo, ariko ndi kuvuga uko babyanditse. Uruvuze ku bijyanye n'indege, ntacyo komeza umbwire, ndakomeza nsome isesengura ko ntabwo aka kambere kajugujugu abarobi n'u Rwanda rwose twebwe ntabwo turi bugerekweho ibya Kongo n'ibibazo birimo, niba ahubwo Kongo ayo masezerano ya Washington ahari, ni ku buhe buryo Kinshasa bahagurukanye iriya kajugujugu ikaza yirirwa irasa mu minembwe, kajugujugu 3 ikaza yirirwa irasa mu minembwe, barangiza bo muri twirwaneho bakayiharasinga, barayiharasinze nka twakundi twaharasinze y'abazimbabwe hariya za Kabinda. Buri musirikare wese n'ufite se mu gihe yatunze umututu mu kirere, imbunda barayiharasinga iragenderwa muri Tanganyika. Abarobyi baroba abazungu kugira ngo barabibonye, ibirobera abazungu turabafite ngaba twabafasha, abo n'abacancuro hamaze gupfa mu umwe babinjira mu bwato, ubona umuzungu yacanganye ikiyotazi akubanza yari yapfuye. Abari mu bwato bari bazima, uwari wapfuye yari mu bwato bwo hirya. Akabanta bano bantu b'uruhu rwera aka gace batazakibagirwa, bashobora kuba bakazamo bazi ngo ni ibintu wowe iyo ureye ziriya video ubona ataniye na babandi bambukiye ku mupaka wa hariya bakwikire. Yego, noneho rero sasa abazungu barafashwe ubu ngubu nabo M20 twirwaneho niyi bafite. Abarobyi birobeye abantu, indege yisigaramo. Numvaga witwa Colonel Fidel Rugaba avuga ngo ubu ngubu iri kuribwa n'amafi. Ndavuga n'ubu ngubu abanyamurenge nabo n'abanyarwe, indege iri kuribwa n'abagize indege iri kuribwa n'amafi. Ndavuga n'ubu ngubu iyo muba abantu b'abagabo mwari kugerageza kuyizikura ntiyazabura ikimara. Kandi noneho nabo mwanayigurisha no mu nyuma. Yego, nabo kuri leta ya Kongo kuza kuba bayirohora ntago bishoboka, ubwo barahebye. None iyo ndege ntibayihanuye, yari ije kubamara. Itangazo riti icyavuye mu bitero byagabwe Kamanyora biturutse mu Burundi mu cyumweru gishize, Kongomani, abaturage ba Kongo barenga 1000 bambutse umupaka wa Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda binjira mu Rwanda, aho bacumbikiye mu nkambi ya Nyarushishi. Hagati aho ingabo hafi 20,000 z'abarundi zikusanyirije muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo, zije guha umusada guverinoma ya Kongo, cyane cyane bashinga ibirindiro minembwe mu Banyamurenge kugira ngo babicishe inzara, nukubagota. Hanyuma ati Kongo yavuze rwose inshuro nyinshi ko itazigera ikurikiza agahenge ko kureka kurwana, ndetse bavuga ko bagomba kurwana kugira ngo bisubize ibice byari byarafashwe na M23 kwa kundi babitubwiraga, nubwo hari amasezerano y'amahoro. Ibi rero byabaye details zindi kuri ibi ngibi bikomeje byo gushakira igisubizo mu buryo bwa gisirikare, nibyo byatumye umuryango mpuzamahanga utangira kubitekereza, nubwo bafite nabo uburyo bwo kongera kubisuzuma bakamenya ukuri. Amakuru kuko amakuru menshi aba hari, umuryango mpuzamahanga ntabwo wigeze usaba n'inshuro n'imwe guhagarika ibi bitero byagabwe mu mezi menshi atambutse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse cyane byanongeye gukomera mu cyumweru gishize. Umuryango mpuzamahanga hano uratunga urutoki, ngo we ntiwigeze ushaka no kumenya amakuru cyangwa ngo wamagane Repubulika ya Demokarasi. Uragira ngo bigeze kuri izo mpunzi hari ikintu cyabahumye amaso, kiriya si ikimenyetso. Ikindi cyo kongeraho, ugutsindwa cyangwa ukunanirwa kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusenya mu gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, nk'uko byemejwe mu masezerano y'amahoro yasinywe mu kwezi kwa gatandatu, bikomeje gutinza gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariyo ntego nyamukuru y'amasezerano ya Washington. Biragaragara neza cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari yiteguye, itari bunashyire mu bikorwa aya masezerano y'amahoro. Ntabwo yari yiteguye, nta nubwo yari ishaka kugira uruhare mu mahoro. Baravuga bati it is now clear
that the DRC was never ready to commit to peace. Biragaragara neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itashakaga amahoro, nubwo Perezida Tshisekedi yagize uruhare mu muhango wabaye tariki enye z'ukwezi kwa 12 nkaho yahatiwe as if forced to sign the accord. Mu cyongereza bavuze ngo as if forced to sign the accord, nkaho yahatiwe kuyashyiraho umukono. Ati ibi uku kurenga ku masezerano biri gukorwa nkana by'ibyemejwe bibangamiye cyane amahoro, ari nabyo bituma habaho imibabaro ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikaba ari n'ikibazo ku mutekano w'u Rwanda ku mupaka mu burengerazuba. Iryo ni itangazo kugaruka gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington birihutirwa cyane kuko birahuye ibikomeye cyane n'ibyo ngibyo byaruguru. Sinzi niba Uvira wamaze wanyuzwe gake ariko iri ni itangazo harimo ibintu bibiri. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda ni nko kubeshyuza, rirabeshyuza ya leta y'u Burundi bavugaga ndetse na leta ya Kinshasa yuko ibiri kuba uvuye Ruvungi kugera Uvira ntaho u Rwanda ruhuriye nabyo. Iyo ndirimbo yo kuvuga ngo ni u Rwanda rurwanayo, iyo yo turayimenyereye. Noneho sasa ku bijyanye n'amasezerano byo gusenya umutwe wa FDLR, erega burya uretse no kuba leta yo Kongo itanabishaka, nta nubwo inabishoboye, ntabwo ibishoboye rwose. None se FDLR na FARDC barivanze bari nk'uko senateri Vode yabivuze, ni nko kuvanga isupu y'ubunyobwa n'inyama. Wakubwira ngo uyivangure ntabwo babishobora. Ntabwo sasa nakubwiye ko mu basirikare 15 bageze section ya FARDC haba harimo byibura 6 ba FDLR. Ubwo ni hasigaye 9 bashatse kwambura intwaro 6 bashira babamara. Mu barinda Perezida Neva n'abajyanama be harimo FDLR, mu barinda Kisekedi n'abajyanama harimo FDLR. Urumva se yakora iki? Nta kintu yakora. Kubindi rero ubwo u Rwanda rwo rwamaze kwikuraho icyo cyasha kibiri kubera hariya ubwe mu 23 n'irwarize. Ubutaha tuzaganira birambuye kuri iyi international community, turebe koko niki bashaka, nimba bashobora kurenga ku kuri nyakuri no kudashaka kumenya ibibazo no kubabazwa n'abaturage bamwe ntibabazwe n'abandi, no kubabazwa no gutaka kw'igihugu kimwe ntibabazwe n'ikindi. Barashaka iki? Reka dusoze tugaruka kuri Uvira, kugufatwa kwa Uvira kuramarira iki uyu mutwe wa M23? M23 yo ivuga yuko intego yabo ari ugutabara abaturage, ikabacungira umutekano. Ugiye gushyiraho inzego tayari mu minsi mike uraba wazibonye. Nuko Ruvungi cyane abaturage ba M23 bariyo burya cyane. Abaturage ndakuvuga abantu bo M23 irwanire vuga ko bahejwe babimwe uburenganzira. Abakongomani bo ngo ntabwo bikiri ibyo. Kugeza ubu ngubu birarwanira abakongomani bose. Kandi noneho mpamya yuko ubu ngubu nabo bagiye kuruhuka umusonga wa Wazalendo, umusonga wa FDLR babahozaga ku nkeke, duha amafaranga babakubita bakoresha ibyo bahoraga banarwana nabo bwabo. Yego barwaniye hano hirya ya Ruvunge, barwana babuzanya guhunga, barapfuye. Noneho rero sasa mu gusoza u Burundi barapfushije bihagije. Bafashwe bunyago, bafashwe mateko. Hari n'abiripotinze bo ubwabo baravuga bati twoherejwe ku mbaraga, aho bigeze ni mutwakire mudukoresha icyo mushaka. Noneho rero sasa ubu ngubu Uvira nayo M23 bagiye kutangira kuyipangira cyane ko guverineri ahari, bagiye gushyiraho abayobozi, bafite abapolisi, bafite iki, batangira bacunga umutekano. Ubundi ibindi tuzaba tureba niba berekeza Kindu, niba bazamuka mu majyaruguru, niba bazamuka mu majyaruguru Warikare bakayisubiza ku nshuro ya kabiri, noneho bakajyana Kisangani. Nibo bayiretse ku nshuro ebyiri. Ubwo rero reka dutegereze ibyo bazakurikizaho. Tumushimire cyane mu mwanya. Asante sana.